Mosadi wa mengwaga e 29 go tswa motseng wa Mamone ka ntlenyana ga Jane First ka Limpopo o lesolong la go matlafatša bao ba phelago ka bogolofadi. Botšeetši Kgaphola yo a šetšego e le mengwaga e tshela a šomiša setulo sa go theta ke yo mongwe wa baphenkgišane bao ba fetetšego go makgaolakgang a phadišano ya bommasebotsana bao ba phelago ka bogolofadi le nyaga. Leto la Kgaphola la bogolofadi le thomile ge a tsoga ka le lengwe la matšatši a ikhwetša a palelwa ke go sepela. Pele ga fao o ile a foufala tekano ya go feta ngwaga magareng ga 2016 le 2017 ge a be a sa le sekolong. Le ge dingaka di laodišitše gore o golofetše ga se a dumelela bogolofadi bja gagwe go ama bokamoso bja gagwe. Ga bjale o tsenetše phadišano ya bommasebotsana bao ba phelago ka bogolofadi le go hlohleletša setšhaba ka kakaretšo go fa bagolofadi thekgo. Ke bone bana ba bantši ba ile gore ba phela ka bogolofadi ba phela ba tswaleletse a bana le di-opportunities tse ile gore ba ka di tšweletša mo setšhabeng go ba mo nageng ka bophara. Ke ntho ile gore e dirile gore e ntlhotlheletse gore ke kgone go tsenela mmasebotsana gore ke kgone go laetša ba bangwe ba golofadi gore le rena re le bagolofadi re ka no ba dilo tse ile gore re duma go ba tsona mo lifeng. Kgaphola o neelane gape ka diaparo tša sekolo, dieta le mesemelwana ya lehlapo sekolong sa Tlasana sa Kgaladi. Sekolo le balapa ba re ba tla tšwela pele go mo dula nokeng. Badudi le bona ba mo aketše mahlatse le mahlogonolo leetong la gagwe. Se a se dirang ke tlhotlheletšo go baneng ba bangwe especially ba ba phelago ka bogolofadi. Re kwa re le motlotlo, re kwa re thabile kudu jwale ka bana ba Kgoši Sekwati. Godimo ga setulwana sa gago sa go tletla o kgona go dira mesepelo ya bommasebotsana le sefahlogo sa gago se a bontšha gore o ikemišeditše. Toro ya Kgaphola ke go rwešwa mphapatlhogo ka lapele kgweding ya Nofemere gore a kgone go tšwela pele go šomela setšhaba go ralala le Afrika Borwa pele ka kgošigadi ya bommasebotsana bao ba phelago ka bogolofadi. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mamone.